Diabrante we uhwe ni age o de yemfa bia to ncha ya 40 kro benya eden no no kwe N.Addo danko kufa ne yonko brebo a ono na iwia gold kogu abrochire manana eso so ne maso kwara emsuafo me wo bi bia kwa aba de ba GCN page so midin N.Addo search him mesra na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Ghana fo pe ensem hu a omososo Ghana fo pe ensem a ebeba bonten a efa opani bi ne ho omode bebu nanim ase a omo ehwehwe saa ensem no mukura na omode gu paniko no nanim ase na ensem ya meken eye Omanhene yawo edubuache a o hosti ade ache bia dwumadie ewo Sumpa FM na ode ensem we atodwa na o ka ensem we e defend eye His Excellency N.Addo dankwa ekufu ado nansen expose bia Aljazeera for aye ede afa abranti bi ho a trend wo Ghana han mo bia ekebene no na Omanhene yawo edubuache etrese Ghana fo pe ensem a omo ehwehwem sabio nsem hu bia na ye di echi edi egu obi nanimase na adofo ensem no emu enchiremuni abranti bia wo fe no Alista Matthias oye Canada ni na odele with gold na Aljazeera for aye no ho expose na expose na ebae no mo dia dofo yentie ensem no emu enchiremu kakra abrante na woda eye screen ne so no nsa nifa so no ye friend no Alista Matthias na Alista Matthias eye Canada ni na so oye based in Dubai odili in gold oye gold trader and ayaye nim ye president Akufo-Addo. Now Alista Matthias Aljazeera for expose no Aljazeera one of the biggest international platforms, if not the biggest. I mean, ye can CNN, ne can BBC, ne can Aljazeera, nkrofo miensan and atrese wo mo eko. Inti senia anas wo ye ne expose ananse Ghana for ye say yempe ayebo anas echi no. Aljazeera for nso ewo team bia wo mo ye expose. Na expose no, they focused on money laundering schemes in Africa through gold smuggling. Inti senia Africa nkrofo use gold smuggling at the airlander money. Inti wo hwe documentary na team no omo ho say na nko wo mo so mo pebibisa and all that na omo kokko share Alista yi na Alista yi obi a wabo adwuma pa wabo adwuma yi. Now the reason why, and I'm going to tell you the reason why I felt say no Ghana politician be doing ebebem, because in the initial episode of the expose na emrana Aljazeera for a release no omo releasing in na boom sa omo releasing no episode by episode. In the initial episode no asamwa Alista yi e kan say e wo Ghana ha say no every month he's able to launder about $40 million from Ghana. Into Hona Mika said Dabi. If he's able to launder $40 million from Ghana, there is a politician behind him, and that is the reason why he's able to do things like that. Into Hona Mika said Dabi, a Ghanaian politician Dimbebe Mintimin to the ending. Into ending last episode I want to buy Wabo African presidents be breeding so mo yan for and all that. Oh, you know, say, oh, President Akufo-Addo cry there, or you're not down for pan, and my President Akufo-Addo cry and a lawyer. And one uncle say, say Aljazeera, I expose you, be. Nani bakuna ya expose no. Sabi, Obokro no, a smuggle gold, a londa, $40 million. A free Ghana. Now was a president, and a down for na president, no. And a lawyer there, and Grofo say ye, and then not as a president no nimhubi. Not as a president ni nimhubi. Now we no sansoka say a buying crano, a yana project ba wa mu inflate project into no na ye omudi efem omudi wi aska e bia project no $80 million dollars. Obon say wa mo age e bia $100 million no mo ate $20 million now to each and all that said a whole lot of things. E wo expose anymore. Inti ehwana me hu say we the President Akufo-Addo ni din ebe trendy. Inti anopai na NDC communication team no ye said abi
the media in because oh yeah happen em say N.Addo say N.Addo ena abranti wo bo president Akufo-Addo in the last we na ya te ensema abranti ekyerkyere mu na ensem ni na efa abranti a wo fe no Alista Matthias ne ho o deal with gold na Aljazeera for aye no ho expose omo aye no ho investigation ti said there anasin so eye wo Ghana hanum ya na investigation ni mo no na abetodwa say eye his excellency na N.Addo Dankwa Akufo-Addo Ghana Yeman Penny na danfo pa ene abranti a wo fe no Alista Matthias na eno na Omanhene ekyerese Ghana fu yeso so nsem so dodo abranti ko mo kana semi o hwe ne picture onya 30 years kra nti aba ne say ena na danfo ene his excellency na N.Addo Dankwa Akufo-Addo Ghana sad na ye no yenhwe na yenja na yenti ensem a Omanhene yawo edubo achen so ede etudwa in the issues today. N.Addo Dankwa Akufo-Addo amana lawyer for the krata aba bonten say abrante na onenam Aljazeera say ono nana eye gold na ono kra na eye na N.Addo Dankwa for gold man. Make abrante na nim. Mo fa na picture to smart me. Buffalo fa the picture to so. Abrante me just say 40 years kra wanya. O yonko brebo pan na N.Addo Dankwa Akufo-Addo 78 years. Almost from 2000 private practice na N.Addo ejai. N.Addo Dankwa Akufo-Addo chambers ho. Ti abrante we uhwe ni age o de yemfa bia to ncha ya 40 kro benya. Den ono kwe na N.Addo Dankwa Akufo-Addo ne yonko brebo a ono na iwia gold kogu abrochire manana. Yeso so ne maso. Kwa ma minti anopai. Ense am dia to jai de na apesa wo bonte ho. Enko medase yanchi ahwefo ne atiefo na anopai. Me started with Yama me hawa kumsen. Ghana etomre bia ya na o kano kura kire wo bia. 3.1. Asam no awo kano anko e wo no ni favor ntin wonim se asam no awo kano oboa ana asam no awo kano onye na adwe se obeti. Onya mfa so free so. Ye papa no afarefo no. Ghana manwosem bia no omo ho bom. MPP de omo ya amanyosem. NDC de omo ya amanyosem. Okra. Ye wo season bia ne enam no sade enam no sinyini. Ene sade enam no esiba. Enu te na ya na hu se bia Forestry Commission omo timi ka se bia. Forest we se no omo twamu nua nyina nti ye nkoho biem. Na ya ye na ye due nua no nketo ne bi na abehye de ye twa no mu. Bo se na aye kama. Ye wo ha sei ebra na N.Addo Dankwa Akufo-Addo ohwe free 2016 ne ba no ano a omo kwa mfimfiri mantamu bia no a omo de afarefo no eye campaign obisi ye ba adboard motors no ye beye ni sei we si ye ba ye beye ni sei premix fuel we si ye ba ye beye ni sei we si ye beye ni sei it got to a point kura no na NDC for no e raise some allegations be say MPP for no de ma omo nko fo nko a ene de aye adwuma e beto mre be so no hu say NDC for no so say there be MPP for no so kan